Everything you said we already knew, more or less. Well, here's something that you didn't know. 2 of those special atomic bombs haven't gone off. Welcome back to my YouTube channel. Ngasi vlog sidi especially for Manipur labiriba car gi big fan mayam gi vlog ne haitare. Ngasi vlog smai do ne Chinese ki car brand mayam leidana. Koi gi China da de am na moi gi Chinese ki car brand se nei ba. Ado China da leiba moi gi Chinese ki car brand mayam gi model siga koi gi India gi car brand leidana. Tata Mahindra leidana. Siguma ai compare khar tro ke ba si je. Ai India gi duka Chinese ki kram na phajage khotke aduga price rate dum higher ke ba pakya pige khotke da ado aina zik leiba brand ja BYD brand heights ne ba sigi BYD je ado sigi car brand je electric car sai gasoline car sai BYD je ma'am electric amana di electric ki car have the power ba ai world is second largest car manufacturer ne electric ki ai after Tesla hai Tesla na first layer ga sigi BYD have a brand ja is na second ne Siki cars, the Hollywood actor Leonardo had advertised over Nipsey cars and the electric keys have a power white there. Our reputation doesn't control us. Those companies electric keys hire the car katana truck side, bus side, Hyderabad BYD ki bus chain mane had the Siki brand Ziki. Electric ki haitare electric ki power India gi company ga collaborate taraga ado ngasi gi blog se BYD de horage BYD car model khra ulake sedan adagi SUV khra ulake ma'am phajabra price tang mar khot bra do pet ma'am na comment haibiro SUV car je am kan chawbudi natte do devsa da 12 lakhs petrol version da 12 lakhs piwa manungi features khara ulake ado gear di automatic ne moise ayamana Chinese ki car brand je automatic ayam loi oi ba haidi mi ma'am je automatic ayam loi thongna ba haitare do moi LCD je chaw chaw na hapni ba ayamana BYD gi loi chaw moi sunroof yaure sunroof saru bi pai 3 row ni mois bums tempai ado si car jina pra full electric ne ba do si car model sa pet ama Ford ki car aten bam lei do du man ge di tawe pe do si electric ti ba 18 lakhs ne se ngai bisa da si Manong yengs Manong dum phasai gear automatic coffee cup holder LCD sina mong khrapi car pick pe ma la si driver gi mamang gi screen sle This is sunroof yawe big hai Siti am kan chaw car natte do tang 18 lakhs to body battery gi ni Sigi je full battery da ko 350 km aduga sigi sedan je sigi gasoline version ne ba sigi ado electric version je leba sigi chamana ba car da This is a 8.5 lakhs in the episode. It'll be puzzling out. It'll be home ever. Manong yang si ko. Screening is already by the. Oh, sini manual mo iba. Sini manual gini. Sini sunroof yaw
Maning Slayer maning. Kinogo mane khoigi India gi de harga Swift Desire gumma. Do India da di siki 8.5 lakhs da di sigumba car phajaba di phanga. Oi phajaya maning das. A company gi kainon logo. Yeah, quite palm SUV there. CSUV's name palms. May tayo sis. Sige Blake ang malay Blake to yung ko. Si Blake siya. Sige SUV din yun. Sige cars ya. Sige SUV siya. Kung electric ka gasoline ka pull ba. Electric kata haidi electric kata charge tawraga thobada 80 km thoba yaiba. Petrol ge amuk oirakada ba haitare 80 km ge matungda. Sunroof ka jang pura full na haba. Pura pull up na haba moi ge sunroof yarje. Si cars je ado price 25 lakhs neba India bisada. Moi bisada 23 lakhs ado India sound thodi 25 lakhs oi dineba. Do India gi da 25 lakhs ta sigumba cars je battery awada di phangaro. Coffee cup holder, automatic gear. So maning this it. May tar. BYD na may tar eh. Oh. Maning di haidok na sa automatic or ba? Kumjan ba sa automatic? Build your dream. Sinasarge tong na ba nun? Dako si BYD ki chang re. Ato ba brand naman mong chang aji. Sige car brand maming jina Habel ko Habel. Situ Chinese ki company car faw ne. Ado moi gi steering ja. Akoi gi India gi di right ta palina. Moi gi na left ne ba. Ado koi India gi di British ki haidi British na pala mani na tong kui na. Moi gi inspire yam to ba ta. Ado gi ne ba koi right ta palina. Moi left ta pala moi gi na. Si car je 7 lakhs. India ki pisara 7 lakhs pi. May sunroof siya. Hantok pa yada man. Full na may sunroof siya. Sida P mamathakta kayo na tawrib. LCD screen. May gear ki. Mode kaya have no eco sports kanto. Naire. Sige Habel car siya ang power car company may sis. Si moi ngasai ki store do ki gari thambam mai tare. Thian da. Test drive ki to ki gari ngak to. This is 新的。对，这都是新的。Si anh mà thế này mà xin là đây cái lâu tôi này mới cái yuan với cái gà này. Off road cái car này. Này là gì? Cái Cadillac kita cái yaw bữa này.
3.5吨的 automatic。这个按摩有吗？这个没有，这个没有。再高一个配置会有。哦，而且它的这个是我就多 model 咁樣樣呢個。不会夹入啊。啊，其實佢呢呢，同埋呢呢，執幾多度空啫，啊都要執背喎，佢空埋氹乜啫，執背喎，3.5噸的 automatic 嘅力，那都空你執背。是防夹的。好。Cigar din na. Hindi masyada 25 lakhs piba. 这个。哦，这个哦。Dạ mấy tại. Thủ đất này rồi. Sini berak ada. Jadi pura. Pra sini off road kia saat tiba lebih ni. Oh. Holy. Tahu apa sih? Saya sini sini. Berak ada. Mungkin drive test drive 都碰着的。这边还有一个。这个大一点。现在看到找微信的嘛呢？我们头个对的。Oh my god! What is it? Shit! 没大的这个。你很妖的。那你妈个疼我你牛个标么？前边是一个交叉轴的一个。Among ngam daw ko pa to. Sige car jadi koi India ki har ga Scorpio ko mane ba haidi SUV khara sathi bas SUV ai ta the price ti tang yi mai zan thau de你好，这个外面开声啊？你在外面开一下。还没走完这个。带你感受一下我们一个。西古木正通的都来吧。没啥感觉的是的。我正通的都来。空班的满头飞机。可以。我不能走啊。头也是个子，那你干着。是个子累边的，我知道。那个啥不个？那得他们偷多个不？呀，对，缅甸没偷多点呢。是个。Oh my god! Oh! 没带是的。Holy shit! Oh! Sige Habil hai ba company je. Sige moi Chinese ki power company ne. Moi company hai international la dum power car company ma ngaung lei ba. BYD Habil adagi car khar lei ba ne ba. Ai ren ulak ke ba. Adu company the international la dum power ba. Adu moi je adum chan na re hai tare. तो स्पेशली ngasi के ब्लॉग से दी सब्सक्राइब तो भी कार के बिग फैन में आऊंगी नहीं अदो आई फ्रेंड कार सिगी ब्रांड से खता नते बा आई अतोप ब्रांड खर चंग के अदो ngasi की ब्रांड संग दो मैम से सिदी लोकल ब्रांड है तारे चाइनीज की लोकल ब्रांड कोई कोई इंडिया दा जो कोई टाटा महिंद्रा लेदना अदुम ब्रांड गाते ने चंग तो जे सिदा ब्रांड अमा जिली मोटर ना ब्रांड अम लेबा सिगी ब्रांड से हम पावे बा अदो सिगी ब्रांड से येंग से कार फजबा लेबर खोटब्रा
Sigi brand is Geely. Slayer Geely brand. Sign is a Cadillac man manu. This is 7 lakhs in the agi pishada. Manung yang si. Small company Geely give sign. Interiors eh. Sunroof out there. Ituga CD this is automatic gear. Main infotainment system kind of preserve the car home money na do it. There's a car am there. Stick it ang taong mala siyeng ko. Oh, stick at tower. Stick at tower. Surprise kaya live no di kong de do manung je credit fajar. Coffee ke kaya pam lai. This is the drive mode. Eco Sports. Gear handle, camera parking there. Nice, nice. Maning ze. Sit sa may tar. May sunroof sa may zan. Ado maroy na ne Chinese ki moi local gi car brand ja ya me ba khoina live street cha local gi Chinese local car brand ngak ta ne ba electric car gi chile re ado BYD to ne electric ka petrol ga side na ado sigi Geely ji di gasoline adi petrol diesel khata gi car ne ba aduga aina sai ma changba hebel do ajuju gasoline gi car ne ba ado BYD na khra ka ti kai haidi BYD di khra nai ra ba company ni ba haidi international khra Yoruba brand hai tare ado Geely habel ju yodi we ba Europe kumba soma country da di ado BYD na mo helak pai tare ado moi manung da phauja ba da di Geely adagi ngasai gi habel do moi jam thi phau we ba BYD den phau we ba moi local Chinese manung da di sisu dam khazai car ju dam yai do manung ju di BYD na thi hele khazau de na maning so the si car se moi gi paisa se khoin dem sa dong thok kan da 11 lakhs oi ba se Geely hai je si car se 11 lakhs ne ba si pareng ya robia man 50 muk lem do mala si car brand so pareng da so na kan ju lei ba do truck ke ju lei so da JCB yam yon man sai sti ole to si pareng ja bong ne lei de robi sang man ba si street se si Hyundai ke Elantra ja si the price ke no de ho ha ba 10 lakhs 9 lakhs de ho ha ba si ke Elantra Kena dalam leh. Elantra se top model the 10 lakhs 11 lakhs mai le hai. Berna ke 5 lakhs de ho hai ba. Si berna se. Kari ne ti ho ngai ba. De bisa da. Tu. Berna ke se. Mai tai chana da car lai phare. Ado aina hojik mok changiba car brand jana na big hai ba BUICK big sigi big ke car ju dum moi chena gi power am ne hai tare moi sina mo sedan sa da khar power sidi electric sa da ke no ata ne moi jina mo gasoline gi ngak ta ni
ꯑꯗꯣ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯕ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯥꯔꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯇꯥꯡꯕ ꯁꯥꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯈꯪꯗꯦꯕ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯇꯥꯡꯗꯦꯕ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯐꯕꯗꯤ ꯐꯖꯩ ꯏꯟꯇꯔꯤꯌꯔ ꯎꯠꯂꯛꯀꯦꯀꯣ ꯏꯟꯇꯔꯤꯌꯔꯁꯦ ꯒꯤꯌꯔ ꯑꯣꯇꯣꯃꯦꯇꯤꯛ ꯄꯥꯔꯀꯤꯡꯒꯤ ꯃꯣꯏ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯟ ꯁꯤꯗꯤ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯟꯁꯦ ꯈꯔ ꯄꯤꯛꯑꯦ ꯉꯁꯥꯏ BYD ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯆꯥꯎꯋꯤꯅ ꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯦ ꯁꯟꯔꯨꯞꯇꯤ ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯃꯣꯏ ꯀꯥꯔꯁꯦ ꯍꯣꯡꯉꯁꯨ ꯇꯥꯡꯉꯁꯨ ꯁꯟꯔꯨꯞ ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯃꯅꯤꯡ ꯁꯤꯠ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯤꯠꯁꯦ ꯂꯦꯗꯔ ꯑꯣꯏ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯂꯦꯗꯔꯒꯤꯅꯦꯕ ꯀꯣꯐꯤ ꯀꯞ ꯍꯣꯜꯗꯔ ꯕꯤꯛꯀꯤ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯂꯩꯔꯛꯇꯣ ꯕꯤꯛꯀꯤ ꯁꯥꯏꯟ ꯀꯥꯔ ꯑꯇꯩ ꯈꯔ ꯎꯠꯂꯛꯀꯦ ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯀꯥꯔꯗꯨꯅꯦ ꯁꯦ ꯃꯅꯤꯡꯒꯤ ꯄꯣꯁ ꯇꯥꯏ ꯕꯤꯍꯦꯟ ꯑꯣꯔ ꯃꯥꯜꯂꯁꯤꯅ ꯀꯥꯔꯗꯤ ꯈꯔ ꯐꯖꯩ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯕꯅꯣꯗꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯁꯤꯗꯤ ꯈꯔ ꯅꯩꯔꯦ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟꯁ ꯃꯅꯨꯡꯁꯦ ꯈꯔ ꯅꯩꯌꯦ ꯀꯣꯐꯤ ꯀꯞ ꯍꯣꯜꯗꯔ 2 ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯒꯤꯌꯔꯒꯁꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯣꯇꯣꯃꯦꯇꯤꯛ ꯁꯟꯔꯨꯞꯁꯦ 2 ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯅꯤꯡꯒꯤ ꯁꯤꯠ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯕꯤꯛ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯝꯄꯅꯤꯁꯦ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯁꯦꯗꯦꯟ ꯁꯥꯕꯗ ꯈꯔ ꯐꯥꯎꯋꯦ ꯅꯩꯔꯦ ꯁꯤꯗꯤ ꯃꯅꯤꯡꯁꯤ ꯅꯩꯔꯦ sida serena am there. Price thade ni sida. Manong se dom phasai. Cars mo ite 7 8 9 5 smile lay ni range ya mana si ma di phase si price khang dre ba price kya lai no khang da do hujiki car black amai no ut pa do adi khara tang hoi 23 lakhs mu pi ayama atai di hong e bai di 7 8 9 lakhs mai le le ba design do phasai bai no je khara chaw lu chaw re car ado ai ngai car ut pa je ayama na 7 8 9 lakhs ayama lai tra ado si car hong je tai gi na te ba koi gi China gi Greater Bay Area gi city lai da na Shenzhen Guangzhou Swai city je amana moi je petrol gi car lai bise am strict oi re ba Shenzhen da gi petrol gi car lai bise car lai ba matam da license plate long nei da ado low was $10,000 pi ado India sa da 9 lakhs pi doi ne ba hai di license plate low gi ado Beijing da gi petrol car je akak na ba numit na tra di thau ba ya tre ba plus ano ba petrol car lai ta gi sai gi license plate phang ba ja paisa pir ga phang dre ba Beijing da di lottery to doi nai je lottery to ra phang doi ne ba lottery je amana 5% 10% adagi 2% sidena hawan de ai tar mai lottery je awna siguma city khara phaw city de khara strict oi re ba mai petrol gi gasoline gi car je ayamana moi electric car da push up to wai tar government je China gi any car company lai da si car company da khoi gi electric ki car saning ba ja government na subsidy chang pi ba aduga customer da ju subsidy am chang pi ba for example aine electric ki BYD ki car am lai ren khalo ba khoi gi 20 lakhs pi ba car am lai ren khalo ba Chinese paisa da ado
ꯑꯩꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯤꯗꯣꯏꯁꯦ 15 lakhs ꯈꯛꯇꯅꯦꯕ 5 lakhs ꯑꯃꯗꯤ ꯒꯣꯕꯔꯃꯦꯟꯠꯅ ꯁꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯆꯩꯅꯥ ꯒꯣꯕꯔꯃꯦꯟꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯀꯥꯔ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏ ꯁꯕꯁꯤꯗꯤ ꯄꯤꯕꯗꯅꯦ 2016 ꯗꯒꯤꯅ 2020 ꯐꯥꯎꯗ ꯃꯣꯏꯁꯨ almost 60 billion खाइदोखरे हाइतारे हाइदि कंपनीजे सब्सिडी पीनेबा कंपनीजे सब्सिडी पीजे कइनो हागंदा कस्टमर ने लेइ कांदा होंगदोनेबा कार से हाइदि आई साइगे 20 lakhs पीबदा 15 lakhs पीरगा 5 lakhs अमदि गवर्नमेंट सब्सिडी ओइना पीग्रबनेबा कंपनी दा औना आइना पीररोइबा 15 lakhs कता पीरनेबा लाइसेंस प्लेट की पैसाजु तिंगरोय फ्री फंगनी लाइसेंस प्लेट सु इंश्योरेंस के पैसाजु केमता थीररोय हाइतारे गवर्नमेंट लोइ थीग्रनेबा हाइदि मोइजे पुरा इलेक्ट्रिक कार सेननमनेबा मोइ तैजे China की इलेक्ट्रिक कार साब कंपनी में आम लेरिबा अदो मसीजे चंगबदी नंगरोय हाइदि ब्रांड से यामबनिना ब्रांड से हाइदि अफावो ब्रांड अमनी देन चंगरोय के अदो मोइगी स्टार्टअप लेदना कोइगी कंपनी स्टार्टअप तौजे सिजे गवर्नमेंट ने सब्सिडी में आम पीबा हाइदि अनोबो इलेक्ट्रिक कार सानाबा हाइतारे मोइ गवर्नमेंट ने कंपनी दे सब्सिडी पीबे चांग से BYD कंपनी से लंबदो BYD खता दा 500 million नेबा मोइना गवर्नमेंट ने सब्सिडी पीरिजे अदुगा मरुइना China government na haidi company myam ade customer myam da subsidy pi je kaigina haganda China gi ne air pollution je 1990s 2005 da moi air pollution ja roi big disaster ne bitari je haidi UN ne people limit ta gi hen dokhi bai tar pra ti mod ki bai tar awna moi je adu da gi alternative energy je haidi electric kumba solar kumba sikum da yamda boost up tawre ba BYD je car khata ti moi na power je ko solar plate cha da je power aduna alternative energy da tawna bana government na company me am je subsidy pi ba adagi invest over smaina मैम तौरक पाई तारे अदुगी नेबा मोइना इलेक्ट्रिक कार सौखलाइसे अदगी अनदर साइड अमदा खोगी चाइना ना इलेक्ट्रिक कार कंपनी मैम दा इन्वेस्ट तौरबे सब्सिडी पीरिजे तै नतेबा हाइदि वर्ल्ड की हिस्ट्री दा कार सारिजे ngसाइगी US गुम्बा जापान गुम्बा जर्मनी सिगमा आगनिना ना चाइना की हिस्ट्री दा कार साबदा हाइदि चाइना जा अम्पु फाउगी ट्री हाइ तारे हजिकति मु फोन साबा सिगुम्बा दि फाउगलेना चाइना जा अन मोइना वर्ल्ड की फ्यूचर से इलेक्ट्रिक कार और कनी से मैं खंगेबा तसेंगना हारकांदा UK गजा 2040 की मतुंगदा गैसलिंग की कार योनबा थिंगनीबा हाइदि नौना योनबा यारोबा नॉर्वे का 2025 फ्रांस का 2040 ओइबने मोइगे लिमिट से गैसलिंग की कार योनबा और समाइना वर्ल्ड की कंट्री यामना थिंगजनरपा लिमिट सही लिमिट ओरपजे सिना फ्यूचर जे मोइ इलेक्ट्रिक कार ओइरानी खंगबनिना हुजिक से इलेक्ट्रिक कार जे इन्वेस्ट ओइ बि तौबिने सना गवर्नमेंट से खलेरदी खोइना चाही 40-50 योरपददी खोइ BMW Mercedes गुम्बा थौबदा हाइदि पोंगनर रोइ हाइतरे इलेक्ट्रिक की कार थौबदा पोंगनरनिबा अदो थौदोरिबा इलेक्ट्रिक की कार जे चाइना की कंपनी में दी सो याउदोरमनिबा लाइक अखोइना BMW Mercedes माइना याउरिस माइना चाइना की कंपनी में सो यारनी अदो आइन थाजबदि BYD जी खरा तौरानी मरमदि BYD जी खरा पावरेबा इंडिया दागा तो BYD की बस सेनरे हैदराबाद दा BYD की बस सेनरीबा इंडिया की कंपनी में कोलैबोरेट तौरगा